Gospodine Bajriću, koje su to činjenice koje dokazuju da je na Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija, a ne da se desio rat kako mnogi danas to tvrde? Ono što je zanimljivo, a to je da takva jedna pogreška se i dan danas može čuti u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine. Razumljivo je da oni koji su na ovaj način sudjelovali u kreiranju takvog zločina, takve agresije, da oni imaju potrebu da osporavaju takve činjenice i takve brojne presude koje govore upravo u kontekst naših tvrdnji državljana, građana Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, pravoslavaca, katolika i svi oni koji zaista osjećaju Bosnom svojom domovinom i državom. Ono što je bitno možda pomenuti u kontekstu svih tih činjenica koje ukazuju da nije bilo nikakvog građanskog rata, bitno je pomenuti da su u suštini ti takvi termini pogreške od novinara javnosti do neke institucija koje su prihvatile takve termine, a oni u suštini nemaju nigdje uporište u međunarodnom pravu, tako da u tom kontekstu možemo govoriti samo o genocidu i o agresiji na međunarodno priznatu državu Bosne i Hercegovine od strane Srbije i Crne Gore i Hrvatske naravno. Brojne su greške bile od Ujedinjenih nacija tokom 90. i kasnije tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. To ukazuje činjenicu od embarga, manipulacije informacijama koje su našljale svjetskoj javnosti, izjednačavanje agresora i žrtava tokom agresije, znate onda medijske blokade, sigurne zone koje su Ujedinjene nacije ustanovile koje kakvim rezolucijama. Također o konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocid možemo govoriti u tom kontekstu da neki od članova konvencije upravo kazuju ako jedna od članica Ujedinjenih nacija, što je Bosna i Hercegovina bila 90. i bude napadnuta od strane druge države ili država, svi potpisnici takve konvencije moraju spriječiti zločin genocida, a ne dozvoliti da se on desi, da kasnije bude meta koje kakvih sudskih postupaka i tako dalje, što je nažalost u slučaju BiH bila činjenica, bio stanje. Ono možda što evo, možemo još kazati u kontekstu svega toga jeste da Milošević je dokazan genocid Bosne i Hercegovine, gdje je dokazana genocidna namjera i postojanje genocidnog plana, da se unište Bošnjaci kao nacionalna grupa. Utvrđeno je postojanje dovoljno dokaza u kontekstu Brčkog prijedora, Sanskog mosta, Bjeljine, Ključa, Novog, također i Srebrenice. Ono što je možda još bitno spomenuti jeste da je zaista tu utvrđeno i postojanje zločinačkog genocidnog poduhvata, na čijem čelu je bio Slobodan Milošević sa brojnim saradnicima, Kadijević, Adžić, Bogdanović, Anišić, Trenki Simatović, Vojislav Šešelj, Karadžić, Ratko Mladić, Milan Babić i tako dalje. Utvrđena je odgovornost određenih institucija JNA, MUP-a Srbije i Vojske Republike Srbije. Gospodine Bajriću, vi ste kao saradnik instituta došli do mnogih dokaza da je na Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija od strane Srbije i Crne Gore i Hrvatske. Zašto se danas nameće ta riječ rat? Da li je to možda priprema za novi genocid nad Bošnjacima? Ako se nastavi izjednačavanje žrtava genocida i njihovi izvršioci, i ako se nastavi obmana, falsifikati i tako dalje, onda mi sumnjamo, plašimo se i prisiljeni smo da se spremamo u kontekstu odbrane od novih zločina genocida. Hvala vam puno gospodine Bajriću i želim vam svako dobro.